وساني نايهبي ذي أمن انت يا فليتو نسلام ذلمن عبرنسي وساني ناي إريترا ذي أمن انت يا فليتو نسلام ذلمن دلاي سلام نسيو دلاي ناتنا دلاي سلام نسيو دلاي ناتنا طنعو بتخفل مثواتنا طنعو بتخفل مثواتنا سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو لو من ريو أرستي كابز زغننا يو ناي باسن عقرقرن ويكا كال مسحابن وزينا أبكالا رسن سجرا لنا بزا فيديو زيا أنا هوب نزا فيديو ريهم دما كابتك سامو داتا استفل علي أرستي كغرب أبزوا نزي أب كينيا نيروبي كينيا زكايا زلو بزعبا كليماني عالمنا زدسز في الليل ما بافريكا تكرو زلو عبي سميت ويكا كونفرنس كايدالو أبوز ما استفل علي حبريتان مدرتات انت سمعين له هذا كابتي أبت مدرتات بزح أغالبو رخيبو زلو بريزنت هاجر إيرترا سياسة فورك استزاربو أبتي بابليك وز استزاربو دي كوني أمونغو أتينك أبي كمي مدرخ كم استزاربو يفلت كنا له كن ريينا نسو حادر له كالي أبتي كونتات أبتي مدرم أبتي استجمع استزاربو كن رينا عندما أبزك إني أتزي بسنك تزنا بري كم تزدي ليه أتوكرون تقداسنتن زي رخبه ودب بانكنا لمعاتنا أفريقيا بريزيدنت ناتو نبي إرترا خيدنيرو أبحرشة حاجز كجبر كم زي اللي استفل عليه تعزبتن وعولن غير تمليسلون عون كرينا كالونا قد سابزوان زي قد سكرينا مو بليز نزل channel سبورت جبرو استفل عليه أرسي بالتعمى قد سخن حبريتا كرينا سلازي كل خاتكم كسامود حتى تسميمكم كسمعوا مجمر يا بزار ريبورت زي عمو خنجمر دحريو نابتي مدرك نحل فينا أب نيروبي كينيا زكاي زلو تمالسوني جميرو نسلسة معلتات صنح وعلا لو تخباب أير نمرحت تنزانيان موزامبيكن حويسو والناس حاف حبرات هاجرات أنتوني غوتيريز حلاف حبرات أوروبا أرسولا فوندرلين لأخ كباب أير أمريكا جون كيري مرحت هاجرات أمرار حتات منجستن إندستريتاتن ترخيبهم يوم إزو على مرحت أفريكا بمتأخخاب أبتا حدا نتبر 4 بليون بز حزب زحازة أهجر أبرأي حملواي معبالة زلوم حبراو الرأيان مقلاتن نتي كاب 3 حدار جميرو أب حبرات عرب إمريتس كايد مبل 20 شمنتن وعلى خباب أير ويدما كوب 20 شمنتن زمرح علم لخاو ملع علنا مفتار زعل مزاتا مخانئو سبساب مع كنزينا فرنساي زحبر لوم سولوس أبزغت سلو على أتا أب مودة ورح حدار وعلى لو تخباب أير أب دبي تتأناقد حبرات عرب إمريت نتو على اتزعبي مبصع زخنا 4.5 بليون دولار كمتهب قالاتي ايان هاجراو كوبانيا ندادي عرب إمريت أدنوكن بمنجست زونن كوبانيات حداث زعات ماسدارن زمرحو سلطان الجابر اتوافري أبزا أزيا أقداسيت أقور بروجكتات مخعبة شامبقوتات صوري زعات نمجمر زي حق زيلوم بريزيدنتو على لو تخباب أير كوب 20 شمنتن ونزخون جابر نماسادار حويسو تمرت استفلاليا كامبانيتات أب كل تشحن 30 ناي 15 جيجا صوري حايلن ممعبال زولو تلميذ حق زونيلوم تمال سولوس حدا أب كينيا زحتم غازيتا ديلي نيشن أب قدماي قصو نتو على هموت أفريكا خبر سيموو يخون مبر اتهاقورغن كابوان نابوان إنا تدراربي خيد بزولو وصاعتات عدان حزرت غنزابن زبلو كبت بدهوتات أقات إموالو ولا قام عليها زي بلو تفتراو هابت انتهالوا أما العالم كاب زقبر وفر صاعات 300 رحيو أبتا أهقور زقبر غوتيريز محبرسب عالم أفريكا لعل حيال حيلة تحدث صاعتنا مقبار كحجز التحساسيبهم عالم نت موسخ مقاتن مقتصار توصعاتو عالم لخاو شتوتات سلازي فتسمت غوتيريز نتن مرحتن أب قدام سنابتي أب هندز اكباز اللوا هقرات كجل عسرا زنزاتره قاتتاو ملأختي نبلانيت نازر اسرستلو غازات نمنكاي أب زقبر قالس دما حلافنتكم وصدو كولو تزاريبهم أبتو على استرخبو تساتفتي مسلو تخباب أيرن حملواي معبالن زوز وشتوتات نمسممع علم لخاو غنزباو تلمن محداس غربت أوعيد بعزفو وسيقو ترايو زياتري واتنيكم حجينا بتنكستا قندا قداسا أرسنا لومي كنسجرينا
بدرجة أفريقيا وين عبيا غالبو رخي بزلو حدا قداسي زربا ناي President Hagari Transamina. Why everyone who come to us saying that she or he is coming to help us as if we have nothing? Africa, we have resources. How can we help you by the people who have nothing? I would like to focus on my own issue. Now people are talking about the resources of the continent, 60% of this endowment, 20% of this endowment. Why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity? Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? So مجمري أنت هيرني أفريقيا كل زخانة نا أوروبا دي نا أمريكا دي نا آسيا دي متيخ متخلو كحق زاي زبل سلامن تايجن كمخينا أقول سأجاتاتن كاب كالوت كونتيننتات زبزح سأجاتات تفتراوت سأجاتات زلوا كنسا سلامن تاي تسأبعيد كوينا نزبل عرسي كاب بزيا مدرنا سياسي كونكت جيروا نسدما سلامن تاي كل سب أفريقيا خمس اللوا زس أجاتات اللوا كم زلوا إيلو زرب جن أموداتا تسأبعيدن لما نيتنكت كون كيلا so this is very powerful message. Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium and what have you? What about the mineral resources of this continent? Are you mobilizing these resources for the development of the continent? So እዚ ኩሉ ጸጋታት ዘለዋ ኮንቲነንት ኮይና ከተብቅ ስለምንታይ እዚ ጸጋታት እዚ ኩሉ ተፈጥራዊ አምላኽ ዝሃባ ጸጋታት ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሃገር ኣብታ ውሽጢ እቲ ኣህጉር ሞቢላይዝ ወይ ክዘዋወር ዘይካለ ከገልግል ዘይካለ ከርብሕ ዘይካለ ከም ኣብነት ኣብ ዝዋን እዚ ንዓለም ሙሉ ብፍላይ ድማ ንኣፍሪካ ኣገራሚ ኣርሲ ኮይኑ ዘሎ ናይ ኒጀር ኩነታት እዩ ፈረንሳ ካብ ኒጀር ትወስዶ ዝነበረት ናይ ዩራኒየም ጸጋ ንሙሉ ኣፍሪካ ሾክ ገይሩ ዘሎ ኩነታት እዩ ንሓደ ኪሎግራም ናይ ዩራኒየም بخبر حساب 0.8 سنتيم نحادة كيلوغرام نا يورانيوم حساب ياخذ كفلات انها نيجر مالتيو اتحققنا بتويتر لكم سنهي لها غرب لكم كفتني تي حققن نحادة كيلوغرام نا يورانيوم ابعداغا $300 يواغو $300 زلو ابعداغا فرنسا جن 0.8 ويكا 8 سنتيم نكيلوغرام بمهاب روي زخونه مزمزه نامايت عمتات كتكبر صني حالا حجي انتاي زبل زلو نزي ጸጋታት እዚ ስለምንታይ አፍሪካ ናብ ውሽጣ ከተርብሖ ዘይካለት እንታይ ዝኾነ ነገር ክግበር ዘይካለ ሕብረት አፍሪካ ይኹን ካልኦት ትካላት ናይ አፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትክእቱ ዘይካሉ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባታ ዘረባይና ክንዛረብ ሕጂ for climate change what are these resources everybody is talking about their achievements in their own locality in their own national borders without even addressing the real issues challenging this continent talk about the continent's challenge and try to find solutions for this እንታይ ብላሎ ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ኣኼባ መጽኡ ዘሎ ኣብዚ ጉባኤ ተሳቲፉ ዘሎ ኣብ ዓዱ ዝገበሮ ለውጢ ኣብዚ ተዓዊተ ነዚ ገይረ ከምዚ ገይረ እናበለ ዓውታቱ ይዝርዝር ኣሎ እቲ ዝዓበየ ጸገም እዛ ኮንቲነንት ወይ ዛ ህጉርና ረኺባቶ ዘላ ግን ይዝረብ የለን እቲ ዝዓበየ ዛዕባ ኣብዚ ኩነታት ድማ እንታይ ይብላሎ ሓደ ካብኡ እዚ ምዝመዛ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ዝግበር ዘሎ ኣፍሪካውያን ሓፊሎም ኩነታቶም ክቕይሩ ክፍትኑ ከለዉ ድማ ብሓያላን ሃገራትን ምዕራባዊ ዓለምን እገዳን ጸቕጥን ይግበር ዘለዎም ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘይኮነ ኣብ ኒጀር ንሪኦ ዘለና ማሊ ንሪኦ ዘለና ቡርኪና ፋሶ ንሪኦ ዘለና ከምኡውን ኣብ ጋቦን ኣብ ዝቐረባ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣገዳስነት ብስለምንታይ ክዝረብ ዘይከኣል ወይ ከዓ ዘይድለ ብርግጽ ጽንዕ ኢለና ተይትዕዝብቲ እውን ክውስኸልየ ብዝተፈላለየ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ሚድያ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ጸለውቲ በቲ ምዕራባዊ ዓለም ዘይተዓብለሉን ዘይተገዙን ዓዊሎም ዝዛረብሉ ዘለዉ እዮም مبزحتو جن معربا عالم أكلنا أوروبا حبرت كمون ودب بانكنا عالم كمتات مزيوم سلزلو إزنا قرات زي زربنيو مغنياتو بدحر مجارجة زكوات أثر من مخانو كل سبسلة دفلتو. This challenge, okay? We're talking about climate change. We're talking about resources. You are talking about so many things. Don't divert focus on non-issues, okay? Now, do your homework. Come up with a definition of your goals and objectives, strategize, go for detailed plans, and then come to mobilize resources so that you implement your programs. زياد زاربا زلو بزيك على العالم مبزحتهم هجرات مرحتنا أفريقيا كزاربوا يكلون يوم and this is a reality مرحتنا أفريقيا يكون أفريقيا وحبرت أب نيجر زكايد نزولو أب مالي زكايد نزولو أب بوركينا فاسو زكايد نزولو أب غابون زكايد نزولو تميلي زولو لك مستمع معرباويان كوينو اقدا خجبرن نتن هجرات لوطن خيجبرا كابنا فرنسا محيور نخيوصا نربحان دو نخيبلا كساب حجي
أنصارني تسليف زلوا سلازي زرب زلوا نبزحات أفريقياويان اتونكو كزرب زلوا بحالتيهم بزحات أفريقياويان لما بزوان ترير دمتيهم تسمعوا زلوا حزبي بتناي نيو كولونياليزم زبال ويكاب تزوار مجزعتي نسو سلچيو كم زلون اب افريقيا نربح دو كتبل كم زلوا نتقند صقمنا افريقيا دخنت طميت صقم እዚ ኩሉ صقاتات كلوا نملو عالم زغلغل صقاتات كلوا ابدادات خدات منبارا ستراي غنا يكونن تكزرب زغبو بلشونا ناي مرحتنا افريقيا ات اب حزبهم زختلو ጭቆናን ግፍዕን ንሱና ይዝረበሉን ያብዛ ኺባታት እዚ እንታይ ይዝረብ እቲ بدغ ቀለል ታርሳት ክላይሜት ቼንጅ ናብነት ክላይሜት ቼንጅ افريقيا ولا حنت بركته ይብላ حلف زباله بكلا يبلا قال يبلا اتصقم ግን እተን ሓያላን ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ በብከላና ይዛ ፕላኔት አፍሪካ ተዛዓብየ ዋጋ ትኸፍላላ ንሱ ድማ ኣብ ክላይሜት ናታ ኣብትናታ ዌዘር ለውጥ ተራይሎ ኣብ ሕርሻው ቦታታታ ለውጥ ተራይሎ ድርቂ በተደጋጋሚ ዕልቕልቕ በተደጋጋሚ ስለዚህ ታ ኮንቲነንት ብዘይ ሓጣቶ ሓትያት ኣብ ዋጋ ትኸፍላላ ንዑድ ማ ብትኽክል ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ዘተንብ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ይውስኸሉ ኣለኹ ምክንያቱ ሞር ኮንቴክስት ክባኩም ስለዝደሊ Otherwise, I don't want to waste your time and waste my time talking about our achievements in Eritrea. እንታይ ይብላሉ ኣነ ግዜኹምን ከባኽን ኣይደልን ኣብ ኤርትራ ብዝገበርናዮ ለውጢ ወይ ስራሕ ኣብዚ መፂና ዘለና እንታይ ክንሰርሕ ንኽእል እንታይ ከነድምዕ ንኽእል ከመይ ጌርና ሓበራዊ ስራሕ ከነዘውትር ንኽእል እምበር እንታይ ጌርና ብዓድና እንታይ ሰሪሕና ብዓድና ንዑ ኣብዚ ክንዝርዝር ኣብዛ ኼባ ኣገዳስነት የብሉን ይብላሉ Try to talk about some of the issues mentioned on this summit. These billions coming to this continent from anywhere, Europe, Americas, or any other place, you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from there, billions and billions, will be siphoned back there. እንታይ ይብላሉ ካልእትነት ብዝዛረባ ዘሎ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ብዙሕ ሓገዝ ንኽረኽባ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓታ ቢልዮንስ ገንዘብ ድማ ከም ዓይነ ሓገዝ ኮይኑ ኣብዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ይመፅእ ኣሎ እዚ ሓገዝ እዚ ግን ልክዕ እንታይ ዘፍቅድ ዘሎ ምትእትታው ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ሃገራትን የፍቅድ ኣሎ ይብላሉ ስለዚ እቲ ምትእትታው ድማ በዚ ገንዘብ ያቱ በዚ ሓደ ወገን ያቱ ብድሕሪት ማዕጾ ድማ ከመይ ጌሮም የውፅዎ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ አካላት እዮም ስለዚ ሓገዝ ኣይኮንካ ትረክብ ዘለካ እቲ ገንዘብ ተዘዋዊሩ ናብ ቦቱ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ነዚ ሓገዝ ነፍቅድ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ንስማዕ Make sure that you mobilize your own resources so that you can be enabled to benefit from resources coming from outside. The promises of billions سنتاي بلا لو حدا كابز دما ابزون بعد بروفيسور لومومبا كالوت اقدستي مرحتنا افريكا ون زغماد حو زلو دمصي انتاي بلا لو افريكا وحبرت يكون كالت كالاتنا افريكا غنزبو بعلو ببغبتناتو عقم كخيف كخلالو مغنياتو امريكان يوروبان كحجزو خلو تشاينا كتحجز كلا امارات كحجزو خلو بدح بطوي منجد دما نربحاناتهم كم زسالط يم زغبروهم زلو سلازي حبرت افريكا دي كالوت كالاتنا افريكا دويلو نربحانا افريكا كيسرح እቶም ዝሕግዝዎ ዘሎ አካላት ይዝውርዎ ስለዘለዊ ስለዚ በዓልና በዓቅምና ክንከይድ ኣለና ዘስምዕ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ again is the focus that we need to talk about. You're talking about corrupt governments and comparing them with the private sector and promoting እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ነጥቢያ ኩልና ክንሰምዓ ኣለና አይ ቲንክ እዚኣ ብዙሕ ኣዛራቢት ክትከውን ከም ትኽእል ኣብቲ ኮንፈረንስ አይ ሆፕ ምስ ግዜ ክንሰምዓ ኢና እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ከም ዘጋጠመ እውን مبزحت جزء تتعلم كويني زلوا منجستي نتزدل برنامجات بأفريقيا منجستات كسالت وسلا زي كلو ويكابك عسلا زي بلون بتشونا سلا زلوا زي منجستات كالات ويكازم إنجو نان governmental organizations زبالو مس private sector بمشرح كسر حلوهم الزدمات علامات تايو منجست حيلك هيلون عد معنات نخيلون منجست أغانيها بمنجدتي NGOs وكنان governmental organizations زي منجستات كالات نساتهم دما مسكالات منجستات نهجرات كسر حزقولو بمنجدهم جيركا كسرح مفتان نتزلوز أجمع نايبلشونا نخيت علي زجبر زولي برالوت دقيقنا نسمعها. You're talking about corrupt governments and comparing them with the private sector and promoting the private sector. You put in place accountable governments, non-corrupt government that will use national resources for the development of the majority. So تي أدرار بازلو يبلالو بمسرته بالشونا ناي منجستي تسأجم نسو أكندون عقد رمزراب نت بالشونا منجستي كم زلوا جيركا نت منجستي قريفكا زي منجستاوت كالاتن تي ناي بحتة كالاتن كسر حق خلال لو تبل مغنياتو ناي بحتة كالاتن حقنا مزراب ناي بحتة كالاتن زي منجستاوين كالاتن أجندة ناي كالوت كونوا بقليليو سلازت تزعبي
نيروبايان وين أمريكان صبوا كم زبتمو وي كم زمعبلو زقبرم تايب تمنجستي كابلشونا نكحوي وي كابلشونا كوحد كم زلو سلا زقبريم أب أفريقيا جن أكن نتبلشونا كتعلي حاجزن سعرن تكنولوجيا تتاتو نتمنجستي أقوانيخا بزي منجستاو تكالاتن ببرايفت سيكتورن كسرح زدما نزيوم تكالازياتهم مانيبليت قبرم زقال لسلا زخونة زسمعين. This is not a matter of polarizing the private sector and the public sector. These classical arguments about the private sector, the public sector, that makes sense at all. It's out of context. We need to be focused. أبزر كنزارب كلنا نت برايفت سيكتور ويد ما نتنا ناي بحتة تكالات كمون نتنا دايما سواء تكالات نمثلان ويكا نعطاتهم حماقات يوم نمبازي كونه اتعقد اسك خون زلو ابزي كلاتهم كدليو خوليهم بمسرته جن اتي اقام كوينو زلو بلشو منجستن كورابشن زلو منجستن سلا زلو نتسرح كسالت ايكلن زلو سلازي تكلاسيكال ويكا بتدقاقامي زتوكا مولا عينت سينماغوت انت قدفنا حايش بلالو. On this matter. We can't blame governments and bring non-governmental organizations to manage our affairs. That is phenomenal in Africa. Go everywhere. Non-governmental organizations are managing government and discrediting. سنتهي بلالو ازي هذا كلاسيكال ويكا اب بزحت هجرات افريكا بتدقاقا من ريونتلو من قصة عقم كم زي بلون بقعات كم زي بلون بالشونا كم زلوون كسرح كم زي كلن بمقبار كل التجارب ابتم زي من قصة وين تكالات نان جوفرمنتال اورجانيزيشنز كمون ابت برايفت سيكتور كانت توكر لنا ابزي حجب غلطه قص كرياي دلانه ابت حدا الرياليتي زلو مبزحته من قصاتنا افريكا بالشونا زي قمات عمر راح تسلو زخونو اتك حجز دلي وين نتو من قصة امينو كب سكفتالو بإذ سلامتاي كونكيلو منجست كي حيالي كابلشونا كي وصخ معبالغ جبر خلديو لو تخمصي خلديو قصالنا زلو لو تخجبر تخلدو نزبلجن كل سب نزحته غسيواي زخيد اتعلامه بمعربايان هاجرات بلشونا لاي منجست ربحاتاتهم يغلغلومي سلامتاي نساتهم كمزمزون كسركون بلشونا زلو منجست تخونه تخكل سمعنا تهاجر زربح كجبراي كلني صقاتات ناي تهاجر نجبو كربح كم زغل برنا تهزبي حاليوك سرح كم زي كل كجبرا سلا زغليو government and I mean this stereotype of everyone coming and making statements, PR statements about achievements wouldn't make any sense. Let's be focused, okay? I will not talk about our achievements in agriculture, infrastructure, energy, water, and others. That will take time, okay? Now let's be focused. Occasions like this one, summits where people come, do their promotion about their achievements, and mostly PR exercise. Let's get out of this cycle, first and foremost, okay? Replacing them with what they call private sector. انتايلو ابزا اقدر سنت بزلا اكم ز عينت عبيت ساميت كب كله سبات نفسه بزحات مراحتنا هاجرات ابعدهم زغبروا اتشيفمنت يوم ززاربو كم زغيرنا خمس نغبرالنا خمسي اذا خا ادفرتايزنا عد خا مغبار اتعلاما كن اتاخيبا مصي خالو زلخا ابعد خا زغبر كي حسرتا زلكان زي كونه ابتي اخيبا انتاي كتسالت تغيل انتاي كنغبر نغل ابي غزنا كاين نغل كمي غيرنا نسرح نغل انتاي كغبر زلو نابي خيو زلو وي كزرب زغبو اكندي ممتينا ناخيبا حرعبو على متينا بعدنا زز غبرنا يعني ادفرتايز نغبرتو قينا ما اسينا غزي وسينا حدش بلان نخنوص كنسرح زبل مبزحتو غزي ابزو حالات كتريا خلغا تسمبديخا اب نحار عبي علامه يلوم يخدو جن بزعب عدهم كايزارب كلهم تمرحتي ما ازدا الكاتا اخيبا غيركا حدش نغر نختسالت حدش بلان نختوص حدش تلم نختغبر كتقام تزبد ما نخمو ختغبر يدص بيكا كمز عينت ابو على كون كله تا ارغيومنت زغربا زلو اگداسنا زلو خوينات سمعني. Can you imagine this makes sense to anyone? Now talk about serious things, okay? You want to implement programs. እዚያ ጽኒሕ ኢልና ክምለሳይና ሕጂ ናብታኒክ ስነጥብክ ሰግር ደልየ ኣለኹ ንሳ ድማ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዳርጋ ንምሉእ ኣፍሪካ ኣብዚ ኩነታት ናይ ሃገርና ምስቲ ዘሎ ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ክካየድ ዝቐነየ ፀገም ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይረኸበ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ባንክ ናይ ኣፍሪካ ናይ ልምዓት ባንክ ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝበሃል ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ባንክ ናብ ኤርትራ መፂኡ ነይሩ እሱ ድማ ንዝተፈላለዩ ስራሓት ወይ ከዓ ዕላማታት ክሕግዝ ኢሉ መፂኡ ነይሩ ስለዚ ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝተገበረ እስከ ንእሽተይ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትስ ናይ ኤርትራ እናዞረ ከም ዝተዓዘበ ይዛረብ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዲጋታት ናይ ኣብ
the dam has a capacity ኣብ ዝተፈላለዩ ሕርሻዊ ልምዓታት ቦታ ከም ዝኸደ ንኹሉ ከም በባይ ከልኒ ግን ኣገደስቲ ነጥብታት ንሶም ዝበልዎም ሃይላይት ክገብረልኩም ክፍትን እየ እዚ ናይ ልምዓት ባንክ እዚ very important ዝኾነ ትካል እዩ መን ምዃኑ ፅንሕ ኢለ ከብርሃልኩም እየ ትካል እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝወፍር እውን ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እንታይ ይብላ ኣላ ኣብዚ ንሪእይዎ ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ፕሬሲደንት ዶክተር Adesina paid a two-day official visit to Eritrea last week and toured the extensive facilities. So let's abstafalayu netfatat na project kam zkhade. Na abna table alo Adesina said that Eritrea's Mislam Dam and the Adahalo Dam water project harnessing the power of commercial agriculture and food production. ስለዚህ እዚኣቶም እንታይ ይብላሉ እቲ ባንክ could potentially host the bank's special agro-industrial processing zones እቲ ባንክ ዘለዎ ናይ special ወይ ከዓ ፍሉይ ዝበለ agro-industrial processing zone ኢሉ ዝረክሖ ዘሎ ብቐሊሉ ክሰርሕ ይኽእል ኣብኡ ይብላ ኣሎ he said a team from ካብቲ ናይቲ ባንክ ፍሉይ ቲም መፅኡ ነቲ ፕሮጀክት ክሰርሕ ምዃኑን ክዕዘቦ ምዃኑን ብቐጥታ ምስኡ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ I am impressed by what I see here በዛ ኣብዚ ፕሮጀክት ዝረኣኽዎ ብጣዕሚ ተገሪመ ይብላ ኣሎ ንኣብነት there are 10,000 hectares of land to irrigate with the dam ኣብ ሓደ ዲጋ ዝረኣኽዎ ጥራይ ክሳብ 10,000 ሄክታር ብልሙዕ ሕርሻ ወይ irrigation ክትገብረሉ ከም ትኽእል and it is already irrigating 1,000 hectares በቲ ዘሎ ሕጂ 1,000 ሄክታር የልምዑ ኣለዎ ግን 9,000 ሄክታር ኣብ ልዕሊኡ ከተልምዓሉ ትኽእል ኣሎ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ እንስሳ መፍረይ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ናይ ፃባ ፍርያት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ there are areas where fruits ከምኡ ድማ ከምኡ ፍሩታታትን ካልኦት ናይ ሕርሻ ዝኾኑ ነገራትን እውን ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ብዝበላ እንታይ ይብላ ኣሎ The bank's president said that the proposed special agro-industrial processing zone would mean the African Development Bank could build on the infrastructure already. እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ እቲ ባንክ ካብ ዝረኣዩ እንታይ ኢሉ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወይ ተሰሪሑ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ነቲ ባንክ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ሓድሽ ትሕተ ቅርፂ ክሰርሕ ዘይኮነ ኣብቲ ተሰሪሑ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ቀጥታ ብምእታው ኣብ ምልማዕን ነቲ ህዝቢ ኣብ ምግልጋልን ነቲ ሕርሻ ኣብ ምድንፋዕን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ርዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ፅቡቅ ስጉምቲ ኮይኑ ረኺበዮ እናበለ ይዛረብ ኣሎ እዚ ባንክ ከምኡ ድማ ኣብዚ ኣገዳሲት ነጥቢ ዝበላ Adesina, the president of the bank, assured that the Eritrean leader that the African Development Bank would support his country in developing a financial system that supports agro-industrialization. ስለዚህ ነቲ መንግስቲ መራሒና ኤርትራ እዚ መራሒና እዚ ባንክ ማለት እዩ ኣብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፕሮጀክት ናይ ንምድንፋዕ ኣብቲ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኣብ ምግባር ክሕግዞም ከም ዝኽእል ተዘራሪቦም ከም ዘለዉ he said he also recognizes the potential of the local private sector and the Eritrean diaspora to accelerate the investment in the country's development ስለዚ ከምኡ ድማ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ህዝቢ ወይ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ምዚ ባንክ ወይ ከዓ ምስቲ ናይዚ ባንክ ኣበርክቶን ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎን እንድሕር ከተጣምሮ ኺልካ ዓብ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኽእል ይረኣየኒ ብምባል ኣገዳሲ ዘረባ ይዛረባ ኣሎ እንታይ ኢሉ said that the African Development Bank would also use resources from its affirmative finance actions. Komun ab kalot tikalat muskalat tikalat ንሱ ሰርሓሎም ዘለውን ኣብኡ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ንምስላት እውን ክጠቀም ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ነጥብላ ኣይኬም ኣብዛ ዓዲ ምስ መፃኹ ኢሉ ኣብቲ ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ኣብዚ ብግምጣሉ ከም ዝረኣየ ይነግር ኣሎ I came away from this visit very enthusiastic that the country is innovating and not just copying others. The African Development Bank president said, "Let the hager ናይ ካልኦት ሃገራት ቀዲ ሓደ ይኮነስ ናታ ሓድሽ ፈጠራውነት ከም ትጥቀም ዘላ ይዛረብ ማለት እዩ He commended the capacity of the Eritrean people and research institutions for their prowess in excellent engineering. እቲ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ውሽጣዊ ዓቕሚ ዝፈጥሮ ዘሎ ብድማ ብጣዕሚ ኣድናቆት ከም ዝረኸበ ናይ ካልኦት ምቕዳሕ ዘይኮነስ ናቱ ዓቕሚ ከም ዘለውን ናቱ ዓቕሚ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎን ነዚ ድማ ዓብ ክብሪ ኣለንን ዓብ ኣድናቆት ኣለንን ብምባል ገሊፁ ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ዝረኣኽዋ ነይራ the dams themselves ተብላ ኣሎ in many countries these dams would probably have been contract out
to foreign contractors or big engineering firms. The Eritrean people built the dams themselves, and I was surprised that a lot of them were done by students. ስለዚህ ከምዚኦም ዓይነት ዲጋታትን ዓበይቲ ትሕተ ቅርፅን ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ወፃኢ ትካላትን ካልኦት ሓይልታትን እዮም ዝሰርሕሎም። እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ብተምሃሮን ብውሽጣዊ ዓቕምን ዓበይቲ ፕሮጀክት ክሳለጥ ብምዃኑ ኣዝየ ተገሪመ ይብል ኣሎ። He asked the government to consider the possibility of using Eritrea's engineering skills and capacity to help other countries. ከምኡ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ? ንመንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓቲትና ኣለና እዚ ብቅዓት ናይ ኤርትራውያን ክኢላታት ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክት ክሰርሑ ዝኽኣሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንክሕግዙና ሓቲትና ኣለና ይብል ኣሎ። This is very very surprising ከም ኤርትራዊ ድማ ኣዝዩ ዘኹርዕን ኩርዓት ከም ዝስማዓካ ዝገብርን ስራሕ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ኣገዳሲ ነጥብታት ዝጠቐሰሎ ብዙሕ ነጥቢ ስለ ዘሎ ንኩሉ ክገልፀልኩም ኣይክእልን እየ፣ ግን give me a second ኣብዚ ታሕቲ ብዙሕ ነጥብታት እንጂ ጠቂሱ ዘሎ ኣብ ካልእ ብሰፊሕ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ። እንታይ ይብል ኣሎ? African development his overall giving his overall impression of his 2-day visit ነቲ ምናልባት ካብቲ ዌብሳይት እውን ብቐጥታ መርኣኹኹም ነይረ። let me give you ካብቲ ቪድዮ ፅንሄ ኢለ ክምለሰልኩም እየ። give me a second ነዛ ቪድዮ ፅቡቅ ገይረ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ because it's very very important highlight እናገበርኩ ከርየኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ። so ኣብዚ እውን እንተሪኢና ኣብዚ ታሕቲ እንተሪኢና እንታይ ይብል ኣሎ? for instance ኣብዚኣ ጥራይ ተሪኢና for instance the bank supported initiatives have helped increasing water availability. ኣብዚኣ ዘላታ ቀንዳ ነገር okay እዚአን ክልተ ስቴት ነጥብታት ክንርኢ ደልየ ኣለኹ። giving his overall impression of his 2-day visit to President Tailu, I would say that President Afwerki's passion is infectious. When you are outside, you hear news about Eritrea, but it is different when you come here. He was with me all day on a field trip, and I admire his vision and his determination to see. Okay, Taiblalo. ኣብ ደገ ኮይንካ ክትርኢ ከለኻ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ትፈልጦ ሓበሬታን ስእልን ካልእ እዩ። ኣብዚ ምስ መፃኹ ግን ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ደገ ኮይና ነቲ ፕሮጀክት ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ዘገርም ስእሊ ክርኢ በቂዐ ኣለኹ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲያ ዘላ ራይዋ one of the things I admire most here is the sense of purpose, direction, determination, pride and patriotism. ኣብዚ ዓዲ ዝሪኦ ዘለኹ ሓደ ካብቲ ዘገርም ምናልባት ክዓብየልኩም እስከ ንእሽተይ ክውስኸሉ እየ። so እንታይ ይብል ኣሎ? እንድሕር ተመሊስና ሪእናዮ ኣብዛ ዓዲ okay ፅንሑ እዚኣ ካልኣይቲ ነጥቢ እየ ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ። እዚኣ ድማ ራይዋ this is very very important ምናልባት ግዜ ክወዘልኩም ክእል ግን ኣገዳሲ እዩ። ኣብዛ ዓዲ ኣዝየ ዘድነቕክዎ ነገር እንተሎ ይብል ኣሎ ዕላማ ዘለዎ ህዝቢ ዳይሬክሽን ከምኡ ድማ ናበይ ገፁ ፐርፐስ ዕላማ ንፁር ኣመለኻኽታ ዘለዎ ከምኡውን ተወፋይነት ዘለዎ ኩርዓት ዘለዎ ከምኡ ድማ ፓትሪዮቲዝም ከምዚ ሃገራውነት ዘለዎ ዓይነት ኣካይዳ ይርኢ ኣለኹ ይብል ኣሎ። The people are very determined to develop and have a sense of self-reliance and self-sufficiency. እቲ ህዝቢ ድማ ብትክክል ተሪር ዝኾነ መርገፅን ተሪር ዝኾነ ተወፋይነትን ዘለዎ ንሱ ድማ ነፍሱ ንክኽእል ኣብ ነፍሱ ፀጋታቱ ንክኽእል ከምኡ ድማ ብነፍሱ ዝመሓደር ክኸውን the big dams we visited are evidence of that ይብል ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ዓበይቲ ዲጋታት ድማ መረጋገፂ ናቱ ኮይኑ ረኺበየ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብል ኣሎ? he pledged that the African Development Bank እዚኣ ናይ መወዳእታ ክትሪእዋ he pledged that the African Development Bank would provide more support to Eritrea in many areas. ንኤርትራ ኣብ ኩሉ እዚ ናይ ልምዓት ባንክ ናይ ኣፍሪካ ንኤርትራ ኣብ ኩሉ ሸነኽ ክሕግዛ ከም ዝደሊ ከምዚ ቃላት ይሎ ማለት pledged ማለት ቃላት ይሎ። ንኣብነት እንታይ ይብል ኣሎ? from agriculture ኣብ ሕርሻ ኣብ climate resilience ነዚ ናይ ክሊማ ምቅያር ዘሎ ከመይ ጌርካ ትብድሆ ኣብ ኤነርጂ ኣብ ፀዓት ማለት እዩ blue economy financial market development ነቲ ናይ ባንኪን ናይ ባንክታት ወይ ከዓ ነቲ ፋይናንሻዊ ዓውልማ ናይቲ ሃገር ኣብ ምምዕባል special agro industrial processing zones ከምኡ ድማ ነቲ ዘሎ ሕርሻዊ እቶት ወይ ከዓ ሕርሻዊ መዳይ ናይ ኤርትራ processing ወይ ከዓ value added ጌርካ ዝለዓለ ደረጃ ጌርካ ናብ ካልኦት ሃገራት value ዘለዎ መንገዲ ኤክስፖርት ትገብረሉ ትኽእል ወይ ድማ ብዓድኻ እውን ከዚንካ ብምቕማጥ ንሕማቕ ግዜ ይኹን ንነዊሕ እዋን
نفسها ክትክል ከም ትኽእል ኣብ ሕርሻት ራይተ ከምዚ ኣብ ዝናብ ጥራይ ተጸባይነት ዘይኮነስ ንነዊሕ ከሰጉመካ ዝኽእል he said that above all the Africa Development Bank would use Eritrea's experience to help other countries ለኩሉ ድማ ናይ ኤርትራ ዘለዋ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ብቅዓት ናብ ካልኦት ሃገራት ምውሳድ ናብ ካልእ ኣፍሪቃውያን ነገራት ዘለዉ ለውጢ ንክገብሩ ክንሕግዝ ኢና ይብል ኣሎ he said the bank would also use its technologies for African agricultural transformation ከምኡ ድማ ነቲ ንሱ ዘለዎ ቴክኖሎጂካዊ ብቅዓት ኣብ ኣፍሪቃ ብምምፃእ ነቲ ኩነታት ኣብ ምቕያር ኣብ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝደሊ ይገልጽ ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ክሰምዑ ዘይትደልዩ ቀጭቆጭ ከብለኩም ከም ዝኽእል ርግፀኛ ኮይነ ኣለኹ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ዘለዋ ፀገማታ ህዝብና ዘይፅዓት ምዃኑን ብዙሕ ነገር ክገብር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዋላ ኣብቲ ዝኸፍአ መድረክ ኮይኑ ዝስምዓና እውን ኣብነታዊ ክኸውን ዝኽእል ስራሕ እዚኣቶም ተራ ናይ መንግስቲ ናይ ሓል ወይ ናይ ገለ ልኡኻት ኣይኮኑን ንኣብነት እዚ ባንኪ ናይ ኣፍሪካ መን ምዃኑ እስከ ንእሽተይ ክንፈልጥ ምክንያቱ ብዛዕባኡ ንክትፈልጥ እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ስለዚ ቅድሚናዊ ምኻድና እስከ ንእሽተይ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ባንኪ ናይ ኣፍሪካ እንታይ እዩ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም ክፍትን እየ this is very very important ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ክርድኦ ዘለዎ ይመስለኒ let's listen to this one now okay let's have a look into this one So the African Development Bank is an organization that consists of all 54 African member states and I believe a couple of dozen more non-African member states, altogether 80 member states who together look at financing development projects, creating So the bank is the بدرجة نخلن هجر بواننتنا كلن هجرات أفريقيا 54 هجراتن كم دما أوروبا حبرت أمريكا كارت أبيت كارت أنت أتيوم كباب 8 زخونة هجرات أبلا زلوا نخلو قط أبعول معتنا أفريقيا زحجز علامات زلويو a pool of knowledge to support projects and basically direct growth and economic development, particularly in Africa. The annual general meeting is a chance for all the member states to get together to take stock of progress made over the past year since the previous meeting, to revisit some of the foundational principles and goals of the bank. It was a really, really interesting debate. I think what really stood out for me was the need for coherent. So in general انتهينا نزارب زلنا الزي بانك زي نلمعات ناي أفريقيا عبي capacity زلو بقع زلو حيل زلو انت بقصو انت وسيدو دما كجبر زغل تكالينا نزارب زلنا سلازي this is going to be a very useful information or very useful نيرترا بالدعم حقا زك خون زغل عبزو كنتات زي عبزو زلاتو درجة مسو زلاتو درجة ناي capital investment بمقبار دي عب كل سلات كم تخرية سنانا أنا حزب إيرترا عملوات أبركتوك تعود زغليو برجس تزلوا كنتات تبوليتيكا وجيوبوليتيكا من قصاص ناي تكرنا أفريقيا كمون ناي كالوت حيلان هجرات نتاي ترى خص عوتي we know أبزي نبنت عبيت هجرات عبس الواقم زلوان أبزي بنك أفريقيا كنفلت نغل سلزي نتاي ترى خص عوت غلو بدحريت الزن جزيان قد فوي زيت جبران زين فلتان كزارب هايكلني أبتجزيوجن زد الله حبريتا كيف التنية من البعض أبتي عقدة سيد زربات زنبرت حنتي تمريسنا خن ريسكي let's listen to this one أبتاني ويت فيديو كسام نسجر. Issue. Now people are talking about the resources of the continent. 60% of this endowment, 20% of this endowment. I mean, why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity? Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium and what have you? Of everyone coming and making statements, PR statements about achievements wouldn't make any sense. Let's be focused, okay? I will not talk about our achievements in agriculture, infrastructure, energy, water and others. That will take time. Okay? Now let's be focused. Occasions like this one, summits where people come, do their promotion about their achievements. صباح فشا زيا ضربات زيا بالتعمين بزحات سبات زقدست يا نيرا
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ናቱ ሪቶ ባህናፅ መንገዲ ክህበላ ይምሕፀን ከም ዝረኣናዮ ግን ካብቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ወይ ካብዚ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወፃኢ ብዙሕ ነገራት ይግበር ከም ዘሎን ይበሃል ከም ዘሎን ንርኢ ኣለና ኣነ ድማ ኣብ ሓደ ነገር ወላ እኳ እቲ ሓደ ብዙሕ ብቐጥታ ዝፀልወና ብምንባሩ ኣተኩሮ ሂቡ እንተነበረ ብዙሕ ካልእ ኣብ ደረጃ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ክላይመት ሳሚት ኣብ ኬንያ ዝተገበረ ኣገደስቲ ስምምዓት ኣብ ካልእ ቪድዮ ከም ዝኣልኩም ክፍትኒ እዛ ቪድዮ ኣመና ከይትነውሓኩም ካልእ ቪድዮታት ሓሲበ ነይረ ግን ኣብ ዝረኣኽቦ ግን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከይነውሓኩም ምናልባት ኣብ ካልእ ኣርሲ ከም ዝኣልኩም ክፍትኒ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ድማ ከም ወትሩ ባህናፅ መንገዲ ዝጎደለ ዝኾነ ጌጋ ዝኾነ ዘይተባህለ ኣብቲ ትርጎማ ወይ ካ ከይጠቐስክዎ ዝሓለፍኩም ጌጋ ዝበልክዎ እንተሎ ፕሊስ ኣርምዎ ካብቲ ናታትኩም እውን ብዙሕ ሰብ ክመሃር ከም ዝኽእል ብምግንዛብ እርማት ጌርኩም ባህናፅ መንገዲ ዝፅሓፉ እቲ ዕላማ ነቲ ንምግባር ወይ ነቲ ንምግባር ዘይኮነስ ዝከኣለኒ ነቲ ህዝቢ ሓበሬታ ክብ እየ ዝፍትን ዘለኹ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ፍልልያትካ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዝትንክፍ ሓበሬታ ንህዝቢ ኤርትራ ክፀሉ ዝኽእል ነገር ክህሉ ከሎ ግን ኣብቲ ህዝቢ ክበፅሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ፖለቲካዊ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ፖለቲካ ሪኻ ናይ ኤርትራ ነገር ብሕማቕ ጥራይ ክወፅእ ሽም ኤርትራ ብኩሉ ክኸፍእ ጥራይ ትደሊ እንተለኻ ብትኽክል ብዛዕባ ኤርትራ ዲኻ ትሓስብ ምናልባት ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፀገም እንተለካ ወይ ፀገም እንተሎ ንዕኡ ኣብ በይና ኣርሲ እምበር ንኤርትራ ዘኽፍእ ነገር ጥራይ ክትዛረብን ንኤርትራ ዘኽፍእ ነገር ሕማቕ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ትደሊ እንተለኻ እዚ ቻነል እዚ ክሐጉሰካ ኣይኮነን ብርግፅ ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር ንኢሳያስ ፍተወፅላዮ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ናብዝን ናብትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብደረጃ ዓለም ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ሪኮግናይዝድ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ ክሳብ ከምኡ ዝኾነ ድማ ንሱ ዝበሎ ንኤርትራ ዝውክል ስለዝኾነ ኣነ ኣብዚ ቻነል ከምፀ ፖለቲካዊ ርድኢት ናትና ፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ናትናን ኣካይዳ ናትናን ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብደረጃ ንኤርትራ ዝትንክፍ ሓበሬታ ክሳብ ዝኾነ ግን ኣብዚ ቻነል ክንሰምዖን ነቲ ንሱ ዝበሎ ድማ መብርሂ ክበሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ሎማ ርዕሲ ኣብ ዝኹዴ ካልእ ቪድዮ ብዛዕባ እቲ ናይ ክላይሜት ክገብረልኩም ትደልዩ ኮይንኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ናትኩም ሓበሬታ ግበሩ ፕሊዝ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ፊድባክ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ናበልኩ ምዝያ ክገጥፈኩም ይሕጂ ብድልድልክ ድማ እከዮም ትገጥምዮ ኩሉ ፈተነኦም ኩንቱ ትገብርዮ በለኽዎ ትብሊ ዘገርም እዩ ናትኪ በትልሙድ ቅያ ብልሓት ተፈጥሮኺ ኣይ ዘገርም እዩ ዘገርም ኤረይ ናትክስ ዘገርም እዩ ዘገርም አይ ዘገርም እዩ ዘገርም ናትክስ ኤረይ ዘገርም እዩ ዘገርም ኣይ ዘገርም እዩ ዘገርም ኤረይ ናትክስ ዘገርም እዩ ዘገርም አይ ዘገርም እዩ ዘገርም ናትክስ ኤረይ